Mabema akwaba emfa umbra Ghana insem TV GH so wofre me adwoa sechim ebusuafo sofo Owusu Bempah ne babako sofo me rempo afini de ombebo ni di se wabe pache wo se he says John Dramani Mahama wenu no mpo so okoto abama no nti MPP fo na he says the former president na Addo Akuffo Addo wonfa ne bone enche no na abrochirifo so omo atoto bi amane no abrochirifo atoto bi amane no yenti enkra omode ma sofo Owusu Bempah ne sofo kese ya ode apacho abre na Addo na NPP fo Teachers also say opa MPP ne na Addo ne MPP fo ache what is asem no Charles Owusu menye Charles Owusu de so MPP nda o say Charles Owusu de so kasama MPP Charles Owusu ya odi so masa se John ya ne papa bi kudi ansi Charles Owusu mega da bi mega say independent or independent mahu oso petew da me say yes o say opa and Akuffo Addo ne MPP ache adan a wa oye sorry say oyema yeto abangesi MPP because no nim said there nkrofo ibeye nie on ne chopa ye ne chopa mente kura mente masamba akopɛ na meka che se no kwa Nyankopɔn tua ne ka ba bi obia sa no ade na yede boy ekom no ye fere se ka soko se de no so di bi bo a Nyankopɔn mani mia na miri no ngu sa kwa na se ya Owusu Bempah kwada ana amunim se ya Owusu Bempah oye bonia the most hypocrite person I've ever encountered in my life such as Owusu no se John ti woni de na MPP ye nyame ofiri mu na omuhu niema bia Owusu deals bia wo yo mu ka se masa se John ti ni ntimi ka se de e be ka no wo se MPP fo en papa ni fo ntia ko to ba ma NDC ene de wo hu se de na nya Akuffo Addo ne nkrofo ye na ye papa okay and me hu nti de achi me pon na me ma me mia Mr. Me fa ba ko paka ho wa ha na masako WhatsApp nso abampa cho Mr. Max B enko as I was nyamishra on the wajuma power me chia mi na no wan ya jo so se kanipa da kra so party ya de akoma ne ya idi akira yen mpehwe free mo but enhye papa aban ne de beba na yeti ha ya sombadwu yen na ye friend say ye nya koda na bia ne ade enu nti ne edi akire na yen ka se pe no mo benya ho mfaso no na mo to no mo jimi o ka say ye friend say NDC for omuko wu ya kodua no so onko okoche ya ena omo ka so omo de by election bi asiu asa akwana wu soro yo ka se etia jebi da wa events mutala mewa yeah o ka se tia jebi da akwana wu anti ye de amamre ne ye de argument no yan ko contest what as much as you didn't get about he says Satan is your ya kumi e wa kotia so ti asema as you didn't get says some dia contest ya ye de akotia no ye beba be contest oh enti that tells you nipa NDC ni woni NDC ni didi now only NDC ni didi a pe atretenten a ono te hono na wo gina ho na ono ne didi wo kwansen ba ko mu because one hwe yi na se enam wo aduane mu na se nam no sa one yusu atretenten a obe yusu wo nsa e de aye nam that is NDC for you and as a party no so woni nipa woni NDC ni dili na so ka na kura na no na afo sa na NDC for there na ka ye no an se na amene se NPP pension na ka se edu events appears na du mu cha ya nka samre kwa siampan ni akwa events kise jabe na ne sia support collect no nkwa kwache no ne Nyankopɔn te soro o hwe yi nyina na ya na me ya da bia mekoso akotu sa bible quotation we o se due bible ka se due a o man ya mo frɛ papa se bone na mo frɛ bone se papa sa ho bia no position Ghana wo sia no o man ya ye frɛ papa se bone na ye frɛ bone se papa bible se munue enu tira ye hu de ye hu no enye bibia entra because
boni o man ni die no de bia so for no akwase bia no o ka say wotu nwum te se osoro obi a wo bom pai te se obi oprigie wotu nwum te se soro bofo enso boni awudi e chabro sam na mu se de Ghana fo edu kwase da omuti asondem omuti se omudi omadwene ena so nyame nyom akoma sanga Ghana fo do omakoma na so nyame a nka obi bi eske obi bi frito anka esa nka obekọ ba na da ho enso omudo omadwene na so nyame eye kwa na niso ena because enkantisa nka asofo no mo where are they so obi say me see aso dan ya ma nyankopon anim onyam ukọ obi ro babia ni wabakọ akato dan ni ho anipa tweska ekoko fe eniema ewo ema o man nyeska na asofo nyankopon anim onyam ba bi beka mo no mo sori etia sa de we say enne mama esi hard village ama edi amankrabofo wa fa muslim kralis from say imam for 3000 out you omoka what you want them yeah oh mutesa what you want na o man de be say eske obado be ko so abre esi apene because of sorry nipa en kanokre e wo manum efira sofo so ekosi ahemfo so journalist for de yenka o masampo na wo wie ni nyina wie a yeso katajeze o se de na wutimi hwe nyame anim se me dia akoso yi emu kota ankoso Akuffo Addo aban so tutimi hwe nyame anim aye demonstration 3 days edi nsambegina TV so bodua na babo kai wose ni patamfo ni fiefo wo from one people ni ewu na babo na se mo ka se ni patamfo ni fiefo eni enya ye obi o san free fie ka se and people for wieska as if there is no tomorrow me pa so won ba ye no sika na ewia kokwa broche no ewen wan ya chene so wo wieska kokwa broche e kan ya di bi betu ba o mi yaso se wa ma me wa bra bu $800 million wabra ni ye gina IMF eji 600 million uwie san be pa mama chew sen sama o kafa no ene on fa ncha onya no kre ba me ade ne wanti ma me pa chew na ye wo sa Judas fo gina we nyina we mu apa we de me se ya ne so ade ko che ngrofo we you because mama san onya kan 2020 we compare 2020 a year 100,000 pe 100,000 pe no de kan enti yenya na munyankwase afo bi ti se osi adoye na matese se yi for asi no achi for asi no so what was them my video okay good pa na asama nipa ni hu nukre nipa ni hu adanse kato nipa so na wo na po ikura wo kosi usa meje mfi because of in trolling a fia nipa wani monyam nyina ne udin wani monyam nyina ne udin because Bible kura ka say so wonya wiase ne ma nyina na abedo dimpa yesi anwonya Bible ka say dimpa yesi anwonya enti nipa wo wiase wani monyam nyina ne udin betimi di udin twitwi form se udin se uwie wo kosi no ma court ka che say wontua 5 billion ma na utimi sai hwe nyamienim we ade a mechiri ni so obi oye nyaatwon enti mama Becky the last nation address the way attitude no put up no unsa man for bomb zema no because Bible class say botu bojo obi oye nyaatwon no nyankopon say dan to obafa fa nanum wo opon ba yi the friends Eric friends Eric Opoku double salary na wo ka ho mo kopa che onyina mama Becky na nitua nana rochi edi che mu wie ya wo the last year papa yi last year obeye na wo tie yi ku no fi ekikanse mu kira no na wi ana yire o mesere nkira wo so NTC for yeah me say sanka MPP for 34 na konkoje double salary na anda mama e ka samu nkomu ina guje eske ka jam zabe boa muna mo ya papa dia call heaven wo wie Mr. MPP 434 the kwaje zobu sara nka samre ko bunyina guje eno na ba yi e friend say hairu na duzu awu no so na oka ho o se na se wasta se kasa nipa 34 no ba ben na oka ho ayi hairu na duzu no oka ho o se ba ben start ayi hairu na duzu start kasa because na na do hwe nyamie no dwene o man no se no o man so dwenti wo de se mo nko
Wo so wo masate kasa se no de ye nkrofo yi enye. Eye.